Haune naran Maria. Wenghira, haune kolega sira celebra no hak solo, haula senti betida. Hau senti triste, tambah sa, haune moris terus los. Lahanesa hula barik selu, nebe ia telefoni, hodi usa Facebook kahasak foto oi weng. Wenghira ema tama loza, sosaropa phone, haula bele. Haula kui fosala maromat, tambah hau moris ya familia kia. Haune apa servisu hililata, no haune mama husikona ami wenghira hau sitinan sanolo. Dalam rumah hau tanis mes-mesak, hau senti maromak la justu. Mai be dalam rumah, hau senti hak solok, tambah maromak, harag matenek mai hau, no hau sempre hetam primeiro lugar ia aula. Lorong ohi, hau sima haune envelope, no hau realiza katak. Hau si husikela kolega sekolah sira, no hau sela senti ona, oin samak beletur ia kadere sekolah niang. Tambah haunya aman, sela bele suporta ona hau. Maria, fui beira mai haulayoan. Iya, Papa. Maria, umay lo que toque me lo que ne. Que causa na rumah yang larang tarik. Ini lah susah apa? Envelope-nya ohi ang sinuya sekolah, kung naman yung examen nasional na eh. Ay, lo, sumin. Kalau nusao, oliu kalay. Pa, kalau ke envelope-nya mo sa nesandir, butira sila troke ang memorias. Kalau liumos, no sila butira ng sekolah. Kaya kalau liumos, no sila beli sekolah tanpa ang sepatu mo sa hapos na. Kalau kena itu, aku akan turun. Parabéns, Maria Fátima Soares, aprovado. Hari, upas aluni. Kawatin ho matenek. Ito ang aprovado ni bisip kita saja. Dulu kalau sekolah, tangan awal kene ni sendiri. Betul deh mak, emang kuliah main aurona. Kata aprovado ni, upas awana. Tangi deh ni, wakara katualo saya, wahino agoro pasawana ni. Sim, mas que alguém toma eleição aprovado, maybe hala beli hala botira também kita usah lagi apa. Maybe hala kalau continua boa universidade. Hoy no dia ngola bele continua. Se o dia ngola bele, anto la bele duni. Mai be, waniro o dia ngo bele, mako se bele. Mas agora itu usan lainnya nih apa? Hala aprovado ona. Maybe agora itu usan lainnya apa? Saya dah makau tu beli halo. Agora é o sang tua. Mai bene sila para o nemi. Lorong ida o si atinji o nemi. Mas banghira makau bela tinggi hani mehine apa? Oang, o inter kuliah usi minuto baru melaras, o si sedau etang mensagem baru. Mensagem?
Wahira haudiang haula bele. Hausila bele. Wahira haudiang haula bele. Hausila. When you're needing Wahira your haudiang haula bele. Hau. Hau comprende ona mensagem ne lihan kata hau lebele pesimista. Kata pototo ini negara. Nah hau fier paromak. Kata paromak sehat tudo dalam bahau. Agora hau decide atu buka serviço por eta osa hamutu ode bele continuava universidade. They burn, some even fall to the earth. We got a lot to learn. God knows we're worth it. No, I won't give up. I don't want to be someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Hau haksolok tebes. Tambah hau huapani esforço nebe makmakas ho dihalibur osang. Nune to ikus hau bele resisto no continua hau ni estudo ia universidade. And in the end you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not, and who I am. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. I'm still looking up. Hau fier duni katak. Wenghira hau dihambele hau sebele. Hau ramata ona hau ni estudo no agora hau hetang ona serviço. Pode bele hadia a minha moris. Hau contente tamba papa sela hili tan lata God ona. knows we're worth it. And we're worth it. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up.